Kum kadak kajingburam ya kasngi yap uklawat bad unongele latluit persya ya kasorkar uwo Kiang Nangbah ka Jaintia Hills District Chess Association lingba ka jingkershan ka Meghalaya Chess Association bad Office District Sports Officer West Jaintia Hills District haka laipo tarik nopra kalapenlong ya ka first Kiang Nangbah Jaintia Hills Chess Open Tournament ha indoor hall ka Dorbash nong Dulong Juwai. Ha kani ka jinga kop lawan iashimbynta pra pongot ki shinrang bat kenthei ha ki kerdan ya lek kai kentup ka open category, under 17 category, under 12 category, but women category. Ya kani ka jinga kop la play da UMLA ka juai wailat mi ki shila ha ka jingdon lang u DSO krobok pasa u president ka Meghalaya Chess Association KM Warjri but president GHDCA piluhut na lor kiwe. Ki nong job ha kan ka jinga kop ki long ha kerdan open category lawan ningkong da Richard L Zongte baar dapmon bang bat balai lamda me pariat. Ha ka under 17 ningkong Uzefania Ardekar baar manti biangpor poswet bat balai dami ki nartiang. Ha ka under 12 ningkong u ebiang mida o mukhim baar Hazaya Ronald Lanong bat balai Elian pariat. Na kalang ki kenthei lawan beningkong kapiba Siodor Sentem baar leda wan ki talang bat balai Aliana Perngam. Ka chess ka mo kita ko win di main game kawa the yogi ki ko da live hat kmat agi category no pair adu ko world championship ki master world master la dem kamera last year la wan ya kaniga program kamera ngi piwa ka grandmaster last time no man ya Syllad next kemawa dia Meghalaya Association dawli ko wan ra ki tournament of pair Syllad ni hapo ni ga sojwa yang bila dengan yang ga nga BSO yang ga district kapal dari Meghalaya Association wa sia bahagi wa sia bahaban pet ya kene ga kawai ni game bolong filai ke jing somsit ndai tang ki kena iashimbynta ndai hado ki kime ki pa ki balai adap kri po kene ga hall na try na yang ti wa kin sia bahaban ni pet ban ai mun se ni ti ban bo finai la ni ki ban points kman ban ji ni ki ban iashimbynta do ki state level national the day bala ai the hado international umro dengan dapat dan yang dona kum BSO papinya dan pentaban ni ki wai hilati bangian nang baki ni ki kon samla ki kon jongi no district in Kiang hakani ka disiplin yang jongga chess dan program dia cuba ngetir ki bokir yang ai piwaro nang ye praktis so pi untuk orang job pi ni tak dapat kajing mu bene ke target tau em ke cekmat wo ni iashimbynta to dua ni district pun ndai kamu ongu bawa tri tau iashimbynta cekmat kam di state level di national level to di north east level kam jo